نافندا نوچین اورینت نیوز وار باش تماشاوان هجا دسپیک امهرن سر نوچه لباجروک شداد یگردای حسک هفگرتنا ناف نتوی بارگهن داعش تو باران دکه اول تلتمر دنافورا شروان یپگه او چتاین داعش ده پفچون گردبن آلدار خلیل رولا پیشمرگیان لکوبانی بلند نرخینه و انکسی دا خوازا پروردکرنا خورتن کرج امریکا و ترکیه دخوازه ارتشا امریکی دراگهینه کو حتی نها فروکین هفگرتنا ناو نتوی 8500 چکدارین داعش کشتنه او شاندایا امرالی بری خواد ده قندیله لگوری ایرو لگندوار حسک هزن رژیم بارگاه داعش ین لگند شداده و جای عبدالعزیز به جهبونات و باران کرن نوچگهان ما لحسک راگهاند کوج شوا بوری و فروکین هفگرتنا ناف نتوی لآسیمان شداده دفریان و ربند چتین داعش آرمانج کرن بیکو هجمارا کشتیان ور ناس کرن ده نافبرا حر دم و دمک ده لگندوار سرکانی پفچون ده نافبرا هیزن یپگه و چتاین داعش ده قومن نوچگهان اورینت نیوز لگندوار سرکانی آزاد و شوکانی جه انیاشر اف راپور جمره آمده کرم تماشا بکن افدر عنیا هری پیشه لهمبر چکدارن داعش یانگو رخصتنا دولت اسلامی وکو او خوددن ناسین لرؤافای گندوار سرکانیه کو پفچون لوی دفره روجانه و قط دنافبرا یپگه و داعش ده روددن الفيد اشتباكات شدبن اشتباكات متقطعة يعني تفهم كر يعني نتم شر هي يعني اشتباكات متقطعة شدبن بالنسبة جمرة زحمة مون جمة تنية ام هاتنا تفهم كر دفاع وطني خدكن ودفاع عرض خدكن واف عرض مية وافانا شتنا هاتنا دولتي خارجي هاتنا لفان گندواران لسرخیزن آگر دنافبرا یپگه و چکدارن داعش ده گندی آرامی دبینن کو جیانا خواه بجین و بنیزیک بونا دمسالا بوهاره او پزین خواه بسامانی دچیرینن لفان چپرین جنگی لهمبر هیزا هری زرز شرفانن یپگه بونا بشک جخاکی و جیانا خواه لشکری به مورالکی بلند درباس دکن هروها کمیریا اورینت نیوز راستی هن خوبخشن بیانی دناف رفن یپگه دبو لیوان حز نکر کجمره با آخرن عنیا شر لگندوار سرکانیه نراوستیایه لنبگر ماهیا عنیا کوبانه یان آجزعایه لگور روشا جنگل همبر رخصتنا دولت اسلامی دباکو دروجین بیده لفی عنیه بفچونین گران روبدن آزاد و شکانی اورینت نیوز گندوار سرکانیه پنگاوا رزگار کرنا گندان لکوبانی دومه و چارچوبه ده گند جدعای بچوک لروج آوای کوبانی هات رزگار کرن هر وها شرو پفچون دنافبرا شروان کرد و چتاین داعش ده لگندن دگرمان و گرک دومن لگوری آگاهی مالپرا آنهای کو هیزن یپگه لدجی چتاین داعش لگند جدع بچوک چالکیک لشکری لدار خستن او ده انجام وی که ده سچ هتا به کیمانی هاتن کشتن هر وها گند به تمامی هاتی ارزگار کرن لروجاوای باجاروک تلتمر پفچون دنافبرا هیزن یپگه و چتاین داعش ده قومین هر وها چتایان ایریشک برن سر ریبندا یپگه یا لسر ریا حلبه لغیبش و لگوری آگاهیان تا وی گاوه پفچون بردوامن هفدم لگوری آگاهیان داوی کو روشا تلتمر آراما و توباران و پفچون نگهانوی لیج آلی خواه فروکین هفگرتنا نافنتوی لآسیمان تل حمیس فریان و بارگه داعش توباران کرن و ده انجام ده بکیمانی 15 چته هاتن کشتن بله تماشاوان هجا آنها به مرای نوچگهان ما آزاد و شوکانی گندوار تلتمر آزاد ایوار باش روشا تلتمر آنها چیه؟
بله آزاد دنگ من دگهینته خویای پرسکریکک تکنیکی ده تلفونی ده همی وگرن بولتنا خواه بردوام بکن سرکرده تفگرا جواکا دموکرات تف دم آلدار خلیل را گهاند کو چونا پیشمرگه کردستان بو کوبانیه راستیا هف گرتنا کردی جبو پاراستنا گل کرد لحر دوره پشت راست کرد آلدار خلیل ده هفدیتنا کده لگل اورینت نیوز آماجه به رولا هیزن پیشمرگه کردستان کر ده اویک ده رزگار کرنا کوبانی ده و گوت رولا پیشمرگه ده برخودانا آزاد کرنا کوبانی ده هبو دو سال وگرا سویمین کوچکرنا سرکرده پارتیا دموکراتا کردستانی سوریه نصر الدین برهک بو نصر الدین برهک ده سال 1960 ده لگند کفر دانه لجدایک بو و در روژا 13 سباتا 2012 ده جهیلا گروپک نناس هات آرمانج کرن و پشتی نهرو جان جوی بویره برهک جیانا خواه دست داد راپورا گلالیانی ده آگاهین بهترم تماشا بکن سالڤەگەرە سێیەمین یا بەکڕەوان بوونا نوسرەدین برهێک سەرکردەیە پارتیا دیموکراتی کوردستانی سووریا بکۆمبوونا هەژمارەك مەزن ji nişteciyên herêma Girgêlegê û Çilağا li ser gora Nusreddîn Birhek li gundê Kevrê dena. Merasîmê salvegerê bi dest pê kir bi gotina Partiya Dîmokratîk Kurdistanî Sûriya, şûnda gotina Encûmena Xwejehî ya bajarê Çilağa û gotina Yekîtiya Ciwan û xwendevanên Dîmokratîk Kurdistanî Rojava û gotina Partiya Yekîtiya Dîmokratîk Kurd li Sûriya Yekîtî. Di dawî da gotina malbata Bekrewan. Di hemî gotinan da Bekrewan Nusreddîn dihate binavkirin bi Bekrewanê gotina rastiyê. شهید گوتنا راستیش بر گوتنا راستی دو وجه هر کسی داد گوت هندره خباتا خود هندره پارتی دا خودی گوتنا راست بو هندره جواتا کردی دا اگر مشاکل این جوات دوی دوره دا حل دکر گوتنا حقیقت گوت لو سر نفساوی با لو سر دوستی با لو سر حزباوی با گوتنا حقیقت گوت در حق علاقات و پیوندیال گل لایان حمی لایان گوت هندره سوریه دا مسیحی بن عرب بن او بن تم گوتنا راستیت گوت بکروان نصرالدین دهاتە ناسکردن بە ئالیکاریاوی بجوانان را بە تایبەت پشتی شۆرەشا سووری لە هەرێمن کوردی هاتە پێخستن لەسەر دەستێ جوانان و تێکیلی بە هەمی ڕێخستن و هەڤرێزێن جوانان را کرد. یەک ji yekemîn damezranên hevrêzên ciwanên Kurd bû ji ber ku hûn zanin en şoreşa Sûrî û şoreşa Kurdî pê re dest pêkê ser destê ciwana dest pê kir دست پێکێ li kolanên Qamişlo li Çalaxa li Dêrikê li her derî dest pê kir û me dît rola wî gelek mezin bû em dibêjin ev encamê niha Yekîtiya Xwendevan û Ciwanê me jî yek ji encamê kar û xebata wî li hingî bû Şehîd Nusreddîn Birhek. Nusreddîn Birhek cihekî giring û xuyayî di nav hemî pêkhatiyên herêmên de girt çi ji aliyê siyasî yan jî civakî û ew yek ji damezerê Encûmena Niştîmanî Kurdî bû. براستی اف قهرمان نه باکروانه مالبات تنه بو نه باکروانه پارتیا خو بو باکروانه نه توا ملت کرد بو جبر جیان خو تفد خدمت و خباتانه توید شوپان و هرتم دلسوز ازادیا گل کرد بو جبر وی اوای قریبو بروانیه بو و شورشش بو قهرمانیه بو دلسوزی به اجوک پهلوانی اجود پیشاندان دست پک او شورشی دوولات سوری دا armançkirina kesin bi nav û deng hesaniya lê hertim kar û xebatê wan dimêne sax li jiyanê. Ev sala çaremîna milletê herêma Girgêlegê û Çelaxa li gundê Kevrê de nalevkom bin bo wefadariyê ji xwîna Bekrewan Nusreddîn Birhek ra. Gulalyanî Orient News ji ser mezarê Nusreddîn Birhek. پشتی کو امریکا و ترکیه رکفتنا پروردکرنا رکبریا سوریه نرادیکال امضا کرن و جبر کو انجمنان اجتماعی یا کرد لسوریه انکسی بشک ج ائتلاف سوریه او دبینا کو ج مافیوانا کو خورتن کرد دوی پرورده ده هبن جالی خواه نونرن انکسی ده ائتلاف سوری ده لسر وی که اره کرن لاندام بره کمیته لشکری ده ارتش آزاد ده یلماز سعید بیجه کو پیوندین امریکا با آوای کی راست راست به کتیبین ارتش آزاد رانه و نه به ائتلافی رانه.
بله تماشافان هجا درباره في مجاري انا ها بمرايا بريز محمد سعيد آلوجي سياسة مدار ألمانيا جباجار برلين بريز محمد إفارة بخير دنرينا تدا أنا كسي ودكاربة هيزك اللشكري لسوريا أفابكا زور سپاس بۆ تەبلێبوونەوە ئێوارەوەژی بخێر بەریگو ئەز بەرسوا جەنابێەوە بدرم ئەس خوازم ئەز شەهید نەسرالدین بەرهێک دبیر بیرا خودبینم و بیرا ملەتێ خۆتێ ئەس ڕەحمەتیێ و دلۆڤانیا خودێ ji wîr dixwazim di sê salvegera şehîdbûna wî de. Di fikra me de ji bo avakirina hêzik leşkerî ji alî enekesê de ewaya li rêj berê li ber vekirî bû ku ev tiştaya bikira lê gelekî bi derengî ket û ji ber vî havî wê ana ka jêr zehmet bê ku karibe hêzikê divê wextê divê dema نزیک de gu ava bike gerek berê ava kirba adet wa ew tenzimatê PKK di Rojavayê Kurdistanê de yani YPK, YPC ewana bi xwe gerek li gor îtîfaqiyat di hokê bi hevdûr karibin bikin vî tiştî hek ewana rê bidin enekesê ez nizanim ez hetî divî warî de şika me heye ez dibêjim belkî ew rê ji wan re çêne bi biraxim eno ku rê dayê gelek hêzên ê cêşa hir tevl wan bibe û wan re jî şer kir ez bihêvîm ku no ew rê ji enekesê re jî vebe xwe bi wan re ava bike. بله برز محمد از دخوازم دوی وارد از جتا پرسکم یعنی چه پیوستی چه حوجی کو هیزک کو انا کسی به اوای کی لشکری بشداری یپگ به ما بره هیزک لشکری سر عرضه های یپگ و یپجنا هر وها هن کتیبین جارتش آزاد جید بشداری و هزید بن هزا یپگ هر وها پیشمرگجی هنا یعنی چه حوجی هیزک نو جهلا انا کسی دا ورا جهلا هنا کسی و ورا افاکرن و مجار نو و پرسکریک نو د تفکر کوری دا چه ببن تلسر ویا که چی بیجی برای دلال مثلا یپک یپچ اوایا حق پارتیا پیاده نکر بک گنو نه تابع ایوانن اوایا بخواد تابع ایوانن و اوانا اوجی بخواد تابع پککین یعنی گشت دخلکا پککیر دگرن گاوا گو انا کسی گل نکارب هیچ که درباسی روجاوای کردستان بکیاد به طیبت هیچ لشکری به آواکرین جهمه تفجر کردی و حتی دستپیک جهمه تفجر کردی و تمی ببینه به طرف کی یعنی او هیزا روجاوای کردستان و سر طرف کی به حسید هک پیشمرگه هرما کردستان درباس بون اوانا بخواه روکش روجاوی و گرنجه خواه لی هیزک پیشمرگه روجاوای کردستان هی و بن تدریب خواه عسکری درباس کریه و زود البندی و ریج وان رفکن و کاربن اوجی هرن دورا خواه بلیزن مثلا نه مثلا به طرف کی تنف گریدایی اوایاج هیزن کردی گشی وزدن چی کرن بله کرم بک بله برز محمد یعنی هندزانن وکو تیرا گهاندن کو هر دم ناکوکی اف 3 سال 4 سال جی هر دم ناکوکی دناف برا هر دو آلین کردی دل سوریه انا کسی و تفدمه ببوره انا کسی و ریفبریا خوسری هر وها جاليه کدن وجی دناف برا تفدمه جی تفدم و انا کسی جی ناکوکی چه دبن و چاره سر نابن يعني پرس لفر اوا اف خاله لشکری و
بسدمك باك ولا هفكرنك نو دناف برا حردو اليان دا چه بله و بناكوكيك نوبا فكرة مدي يعني از دبيجم يعني بري قواز برسلا تبدم از دبيجم ويقال استنجاج انا كسر تشيكن قلنا بهيزك لشكري تبلوان بب افيك قوابا قو بخستانا وجزوف افتشتايا بكرنا اتفاقيات دهوكي داويد يكجي خالة سركية قلنا هيزك حمد طرفي تج انا كسا وتفدمت بآذاكرن جبر قلنا تشبرق رجافاي كردستاني قال كي خب انا كسا فقري ددن حق نا اتفاقي تشبب واستنقي تشبب ونقف سبب واجندات غريب ند مصلحة ملتي مي كرد وأوايا به قلنا استنقي تشبب نا أوايا بله برز محمد أوايا اتفاقي سرچبوي بله فرمو كرم فرمو از دخوازم لفرش تناس بكم درباري همان مجارة لشكري يعني إيرو هاتيا راقهاندن كو أمريكا و تركيا لسر لهفكرنك داكو هيزن نراديكاليين ركبريا سوري پرورده بكن انا كسي دخوازاك و خورتن كرجي دفي لهفكرني ده هبن و او جوارن پرورده كرن ما انا كسي دفي كده دخوازاك و امريكا و تركيا خورتن و پرورده بكه لدخوازات جاليه كدن و بيبهجرا پرورده انگو امبيجن دوار شركه يعني انا كسي كاتيا ناف دريان رياكو بامريكا و تركيا پرورده بكه و رياكو بتفلي يبهجي ببا تشاوا فيا كده خوني والله برا مسألة حبكي تفل هذا يعني جالي كده تفدم ركبريافي تشتيدك ديجيتيافي تشتيدك وجالي كده بيجي انه او بخوا بريق بيشمرقي حرما كردستاني درباسي روجافاي كردستاني ببن او بخوا قريان حتى شون انقره دخستن شون تركي اسطنبول دخستن قلنا اليكاري تركي بوان ربك جبو قلنا ديجيتيا داعش بكن اوايا يك عادتوا دوه بير دوه قاوا ترك درباس بون جبو سلطان سليم سلطان بابي سلطان سليمان قجيوي قجيوي بقرن بخوا يفكوان اعلان كرن لغور هاد بلا كرن يعني الغور راقي هاندنا بلا كر قوم اما دا بشاوان وامشون ما آلیکاری وقت تشکی جوار قدمان جبو گویی تشتی بکن. لی گاوا گویی نکسه أنا كساقو بي إنه بقاز إنه هيس كيلويدا تدريب بكن كارين أستنجاد درخن بيون بدجمن عردكن يعني أبد روتيا هاني نا تشتي راست وملتي ما في تشتي بخاب كارج هفدو درخيني يعني. بله زور سپاس برز محمد سعید آلوجی سیاست مدار کوت جه برلین بمربو دنباش. لهولير سروك هريما كردستاني مسعود برزاني لقل هفريزكار قشتي تفقرا قهرتني نوشروان مصطفى جفيا هروها لغوري جداركي جهريما كردستاني كو د جفينا حردو آليان دا بويرين سياسيين داوي لعراق و هريما كردستاني هاتن گنگشا کرن. فرماندارکی فرمانداریا ناوندی یا ارتشا امریکی اشکره کرد که حتی نهاد ایریش نفروکین هفگرتنا ناونتویده 8500 چکدار داعشی هاتنه کشتن. فرماندار امریکی اشکره کرد که دو آرمانجین ارتشا امریکی هنه یا یکم آلیکار کرنا عراق ده روبرو کرنا گروپین ترور ده و یا دویمین جی اوه که در فتح بدن هیزن عراقی دا که کارینا خواه را دست بکن ده جن آکرنا تروره. بولتن بردوامه و پشتینا برک. دناف شر کوبانیه ده نان پیشگاه
زرکه د کار بلافکرنا نان ده بپره نسکنی. وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك. لا تنسى من يطلبون السلام، من لم يجد حيزاً للمنام، من فقدوا حقهم في الكلام. قل ليتني شمعة في الظلام. هنا سوريا. لباجاروك شداد گریدای حسکه هفگرتن نافنتوی بارگه داعش و باراندکه و لتل تمر دنابرا شربانین یپگه و چتین داعش ده پفچون گردبن. آلدار خلیل رورا پیشمرگیان لکوبانی بلند نرخینه و انکس داخوازا پرورده کرنا خورتین کرد جه امریکا و ترکیه دکه. ارتشا امریکی دراگهینه که حتی نها فروکین هفگرتن نافنتوی 8000 چکدار داعش کشتنه و شاندای امرالی بری خواده ده قندیله. مجارا اپراسیون آشتیه ده نافبرا پکک و حکومت ترکی ده هین بردوامه و سردان نشانده کردی و که هدپی تانها چارسرین زلال دیار نکرنه. هر وها و لگوری آگاهی ترکی و ین گریدای پکک که بری جشن نوروز دوی اف مجار با آوایی کی وره بداوی کرن. در راپورا بید آگاهی بهتر ام تماشا بکن. شاندا امریلی گوش پارلمانتوری پارتیا دموکراتیک آگلان هدپ سری اندر و انداما کنگره جن آزاد کجا جیلان باگریانیک پیکتی بر بقندیلی و چون شاندا امریلی چار سبات سردان ریبری پکک عبدالله اوجلان کربو و پشتری شاندا پارلمانتورین هدپ برفین بولدان سری اندر لگل جگر سرک وزیر ترکیه الچان اگدوگان رهف دیتنک پیک آنی بون لگوری داخیانی هدپ پارلمانتور استانبول سری اندر و جیلان باگریانک د چارچوبه دانستاندنا پیفجویا چاره سریه ده لقندیلی بپرپرسین کجاگره بجون هاترا گهادن گو اندام دنین شانده پیفجویا آشیتیه برفین بولدان و ادریس بالوکان جبر گوتو بجو دانگدانا پاکتا اولکاریا نافخویی لپارلمانتویا ترکیه تبلی شانده نبونه وقت زانین جارا داوی شانده امرلی سیزده سبات سردانا قندیلی کربو و بریادارن کجاگره جویا بون شاندا امرلی سر هفدیتنا قندیل داخیانی یک دورا گهاند بو د جوینی دروشا پیوجویا چاره سری قانونا بناوی پاکتا اولکاریا نافخویی نرخاندن اوره دارن کجکی هر وها دیار کرن گو اکبل شونا گو گاوین بر بچاو باویجا بهنک تشتیندن دمی سرخوا درباز بکه تیزانین گوره دارن کجکی لدجی پاکتا اولکاریا نافخویینا او تی گوتن هگر پاکت لپارلمانتویا ترکیه بی پس ندکرن تی پیفجویا چاره سریه بکوی روشا مترسیه هزن رژیم ترکیه و به آرمانجا کو ترم سلیمان شاه ج باشوری کوبانیه و گو هزن دورک دن به چل تانک و گلک آمورین لشکری در باسی کوبانیه بون و جهیلا ریفبری خوسری لکوبانیه تهلوس دیار نبون. آگاهین بهتر دوی راپوره ده. لشکرین ترکی ترم سلیمان شاه در باسی ترکیه دکن دو بشوی نزیکی چل تانگین ارتشا ترکیه جبوگو لشکرین خویین لتربیا سلیمان شاه و گرین ترکیه در باسی کوبانه بون. سرک وزیر ترکی احمد داود اوغلو سرکیا گشتی یا لشکری داخانی یک دا اورا گهاند
گو آرمانجا و اپراسیون ارتشا ترکیه رزگار کرنا 36 لشکرین ترکیه بو گو تربیا سلیمان شاه دپاراستن و د اپراسیون د تزیان جانی چینه بون له اپراسیون دست په نکر بو لشکری کی ترکی د قازایا کې د ژوند خوژ دست دا تانگن ارتشا ترکیه دو شوه لناوچا پرسوسیا گریدای پارزگار رهای د دریه سینور مرشد بینار د درباسی کوبانی بو او بر تربیا سلیمان شاه بچون هذا دیدن گود بالفرین شریین ترکیه لسر سینورا روجاوای کردستان دیگریا او پاش روزنامه‌بانی نزیکی دری جوور هاتن دورخستن پشتر جهات دیدن گو چند تانگو چند وسایتن زرخکری لدریه سینور درباسی ترکیه بون دمک دریج بج بر گو چقدارین داعش او هرم دور پیچ کربو او ترکیه نکاری بو ترمه شاه بگوزه چقدارین داعش هرم تربه سلیمان شاه گو آخا ترکیه جدریه سینور ویا ج 22 آدارا پر و دور پیچ کربون سلیمان شاه گو که باپیرکی عثمانیه تناس کرن گو راویل نزیکی کوبانی لقرقوزایا و د پیمانا لوزان د وک پارچک ج ترکی هاتیا ناس کرن سلیمان شاه کوری قلتمشا و باوی ارتغل یگو امپراتوریا عثمانیه د سال 1229 دا آوا کربو و ته گوتن گو مغول د سال 1227 دا ایریشی امپراتوریا سلیمان شاه کرن و ته زانی گو سلیمان شاه جبروان رویا و خو آوی ته چمه فراد و ته دفتسی و نزیکی پراقر قوزه هاتا بن آخ کرن هر وها د سال 1921 دا لحف کرنک دنابرا حکومت ترکی و سوری ده چه بو او ته دهاتا گوتن گورا سلیمان شاهوی دبن سروکاتیا دستلاتیا ترکی دبی اونها اف مزار زمینه یک همینه گو دبن دست سروکاتیا دستلاتیا ترکی ده لی دربی زمینه ترکیه او ته زانن گو لشکرین ترکی مهی جاره که درباسی زمینه سوریه دبن او لشکره خود گوهره درباره روشا میدانی تماشاوان هجال سوریه ما اف راپور جواره آمده کری ام تماشا بکن لگندوار حمسه لباجار تلبیسه پفچونن تند نافور ارتش آزاد و هزن رژیم ده لعنیا الحیالی قومین و ده انجام ده هجمارک جلشکرن رژیم هاتن کشتن ده همان دمه ده هزن رژیم باجارن الرستن و تلبیسه و گندن السعن و حوش حجو بطوپن هاونان و برمیلن تقینار آرمانج کرن و هات زانین کو گلک جی سویلان بریندار کتن و هجمارک جمالن ولاتیان هاتن ویران کرن هروسا ارتش آزاد بارگهن رژیم لباجار الرستن بموشکان تو باران کرن لگندوار درعای فروکین رژیم باجار تفاص بسه برمیلن تقینار تو باراندن و د انجام د سویلکی جیان خوش دستا و هجمارک دن بریندار کتن ده همان دمه ده باجاروکن الناصریه و باجار انخل الشیخ مسکین و نوا به ایریشین آسیمانی هاتن آرمانج کرن و ده انجام اوان ایریشان ده هجمارک جی سویلان بریندار کتن و گلک زیان مادی چه بون الله أكبر هفدم لگندوار قنيت رائجي فروكين رجيمي گندن عين التيني مسحرة كرم الباشا و نبا الصخر ببرميلين تقينر تو باران كرن و دان جاما وي تو باران دا 5 سویلان جيانا خوش دستدان دناوان دا جنك و زاروكاوي و هنن دن بريندار كتن ده همان دمه ده پفچونن تون دنافر ارتش آزاد و هزن رجيمي ده لعنيين باجر در كتن هولي لباكوري گندوار حلبه چالکوانان دان دیار کرن کو هزن عنیا شامیه بسر ارتش آزاد و خالق الرژیم لگنده باشکوی بموشک کتا و آرمانج کرن و هات دیار کرن کو 5 لشکرن رژیم هاتن کشتن هر وها باجار عندان و نافچین الملاح و ایکاردا بموشکن گراد هاتن تو باران کرن هفدم او تو بارانگیهان تاخا جمعیت الزهراء یا لباجر ده همان دمه ده فروکین رژیم مزگفتا خالد بن ولید یا لتاخا مساکن هنانو ببارمیلک تقینر آرمانج کرن لگندوار ادلب فروکین رژیم باجاروکن السکیات و الرکایا به هجمارک ایریشین آسیمانی آرمانج کرن و ده انجام ده 7 سویلان جیان خوش دستدان و گلک بریندار کتن هر وسا هاتا زانين كو باجار و باجاروكن ابو الظهور تلسلمو مجيرين الحميدية بياعة والزفر ين للرجالات گندوار ادلبه ب 25 ایریشین آسیمانی موشکن گرماهی و برمیلن تقینر هاتن تو باران کرن لگندوار شامه فروکین رژیم مالن ولاتیان لباجار دوما ب 6 موشکن گرماهی تو باراندن و د انجام ده هجمارک جی سویلان جیان خوش دستدان و هجمارک دن بریندار کتن هر وسا باجاروک دیر العصافیر و تاخن جسرین و زبدین و نفچه المرج ب 13 ایریشین آسیمانی هاتن تو باران کرن و گلک زیان مادی لورچه بون
نان پیشگاه زرکی یک کونترین نان پیشگاه کوبانیه هروها کاروید شر کوبانیه ده نهات راوستاندن و نان لسر هزن کردی و سویلان بپره دهات بلاف کرن آگاهین بهتر لجا منوچگاهان ما ولات بکر ام تماشا بکن هرتش لکوبانی راوستیا جبلی دنگ گله و توباران کرنی لگل نان پیشگاه زرکی گدریجیا 130 روجی ناج شروان ارتشا آزاد و هزن یکینین پاراستنا گل را لگل کسین سیویل کد هندره کوبانی دامابو مسو گرد کر اوجی پشتی کنان پیشگاه فرمی لباجار کوبانی راوستیا وچا نفر نبابو 5 کس مون مفرنا خوشغلون و ام 5 کس بینا گوتی مفرنا دست پیکر پاکر دزمیش کر و بوری یاد نجی مفرنا خوشغلون سبا خاطری یا پکه یا بجه و سبا خاطری بینا گوتی ملت می سیویل جبو کن بینان نمینن جبو دريجيا تمنى شر كولانن كل كوباني قومي كارمندين فينان بيشجه بيش كارمند بون تبيكو او حوجة داري بهتري بيست كارمند دامبو لآلية دن قالك جاران راستي تو باران كرني دوهاتن لي فينا وان بهستر بو جهر تشتي حفت نكران ما بابور في خس فمرون جبر هاونون نقلس الدوي ما هات بابور في خس كما هبيل سفتا استرون هاون هات ساقه في فرنادا ليكات عندي سفايران ما هبيل استرون ما جو جارة تشتكي بيها ما بالشغل يعني مرنجي موينجي جبر كجبر كي سيفيل هبون بينهم بون شروانا بينهم بون جيش الحرب بينهم بون بيشمرقه بينهم بون برهمين خوي روجانا دما جنگي ده دو اورتا د 6 حيث كيلوغرام بو لغوري د جواريا شر لكوباني آروان دهاتا پیشکش کرنج آلیه هزین یکینین پاراستنا گلیه پکی و نان لسیویلان بلاف دبو بدراف. آبا 2 سال نه ساکنیه لأنه رژیم أورد نظام نظام البحث أورد صار مع قد كر هم قد بون 2 سال نه ساکنی موضوعتنا تشتاكتنا وهين بوضع عشاناجي بصار ماذا هاتن فرنو أولي مازن ساكنيو هذا ما يتركي متعمل بينو يتركي نادي الحمد لله ما تفرنون براش چه خانات خازگی براش راکتیش براشه یا پکه از قربان سری یا پکه بس ام 7 سالی کلفتن ام دما که وطن فرام نون خاطر فرنه بلاشتم هجای گوتنه کفرنا زرکی یک جکوینترین نان پیشگاهین کل کوبانی هاتنه چیکرن تمنوی بهتری 35 سالانه او بخوان نیو آلیه بر همین خواه ددما نورمال دا دگه 4 تون آرد برخدانا و کارکران برنگ کی دینه یل دوری انین شر لی دیمینه کو ویناوان بهستره ج توپ و موشکین هاون کوچکدارین دولت اسلامی بسر کوبانی داد باراندن دريجيا 4 حیوان ولات بکر اورینت نیوز جباجار کوبانی مالپرا ولاتی یا بویرین کردی لحر 4 پارچین کردستان دشوپینه و نوچین وان بلاف دکه و بتایبت روشا دورین کردی لسوریه ایرو او جهیلا گروپک جه چتاین داعش ین انترنتی هاتا قدخه کرن و لگوری بریفبرین مالپره کو او دمک نزیک ده جارکدن وگرن کاری خواه و مالپره وکن. به هلکفتا روژا جیهانی زمان دایک گلک چالکی لباجار قامش دویل دار کتن و دحمی چالکیان ده لسر پیوستیا فیربونا زمان کردی هاتا تکس کرن. دراپورا اکرم صالح ده آگاهین بهتر ام تماشا بکن. روژا جیهانی زمان دایک برنگکی چالاک الباجار قامشلو هاتا وجین بدهن هولو ناوند روشنبیری سمینار رسر زمان کردی جهیلا نویسکار و زمانزان کرد هاتن پیشکش کرن روژا جیهانی زمان دایک لگل کردان تایبتمندی کوی هیه جیهانی زمانی زکماکی دایک گرک ام کرد بنگ زمانی ما قد خبو گرک ام دوباره ام بیروژه پیروز بکن گرک تبری خستنین ما بیروژه پیروز بکن و همیشه گرک ام شیار ببن ام خواه گرن گلوروژا زمانی کردی کی جان روش باندورا قد خکر زمان کردی لسر درجاهی چند سالان لسر پیشخستنا زمان هیه دوان سمیناران ده کشه زمان کردی برنگکی برفره هاتن گنگش کرن فیربونا زمان کردی زانینگه ها ده دبستان ده هن تماسی ده زمان کردی ده هنه لی باوری هم ده زمان و کاربی خانوجن بکی هنه در فتح بر ده پیشکش کرن زمان
زمانێکی زەنگینە دەوڵەمەندە. ڕۆژا جیهانیە زمانی دایکێ بوو دەرفەت گۆجوان و نویسکارên Kurd divê rojê de pirsên giring li ser zimanê Kurdî bikin. îro em hat beşdarî bûn ji bo em nas bikin ka çima zimanê matî veşartin gelo çikê masiyê me hene gelo ev vêxistinê me ev partiyê me ka çi bikin garibin çi bikin ji bo em vî zimanî ji nûv rê em bikin zimanekî fermî. Piştî destpêka şoreşa Sûriyê zimanê Kurdî ji qonaxa xweparastinê derbasî qonaxa geştkirinê bûye. Şitûbariya herî giring û pêwîst ew e got zimanê Kurdî bête nûjenkirin û parastin. Li bajarê Qamişlo îro salvegera roja cîhanî ya zimanê dayîkê lêdar dikeve. Ji bajarê Qamişlo bu Orient News. Ekrem Saleh. بله تماشاوان هێژا ji navçeyên Kurdî li Sûriyê me ev çend kurtenûçe ji were amade kirine fermû em bi hev re temaşa bikin. Şandeya platforma jin û avakirina Kobaniyê ku seredana Kobanê dikir, birayedarên rêveberiya Xweser civiya, platformê di civînê de mijara avakirina bajarekî îkolojî li Kobanê gotûbêj kir. Şaredariya gel a bajarê Efrînê piştî amedekariyên ku bi mehan dom kir, bi hevkariya desteya rêveberiyên herêmî û şaredariyan, doh geraca nû ya bajarê Efrînê li aliyê Rojhelatiya ku dikeve ser rêya bajarê Heleb û Efrînê hate vekirin. Yekîtiya pîşesazan a taxa Sînaa ya bajarê Efrînê di civînekê de 5 komîteyên pispor ava kirin. Welatiyên taxa Şêx Meqsûd a bajarê Helebê endamên yekemîn komîna xwe hilbijartin. Tevgera ziman û perwerde li bajarê Girkêlegê bi boneya roja zimanê zimkakî ya cîhanê li dibistana fermî yên navîn û seretayî semînar li darxistin. Saziya zansîst û ramanên azad li bajarê Dirbespiyê pêncemîn korsê perwerdeyê ya bi navê Şehîd Çavreş bi dawî kir. Di destpêka şûreşa Sûrî de xwenîşandanên li dijî rejîma Esed li seranserî herêmên Kurdî dihatin li darxistin. Lê di demên dawî de xwenîşandanên aştiyane li herêmên Kurdî û tevaya Sûriyê jî ji aliyê rejîma Esed hatin qedexekirin û ev yek bi sedema tundutûjiya hêzên rejîmê û derketina hêzên radîkal yên İslamî ser erdê. Şîroveyên bêtir di vê raporê de em temaşa bikin. Xwepêşandanên milletê Kurd li hemû bajarên Kurdî xalek sereke bû di şoreşa Sûrî de. Fekokaribin dengê milletê Kurd bigînin cîhanê û doza mafê Kurdî bikin di van xwepêşandanan de. Ala Kurdî û ala şoreşa Sûrî herdem li rex hev bûn. Ji ber got doza ketina rejîma Esed doza xwediyê herdû ala bûn. Di xwepêşandanên bihûrî de milletê Kurd tekez kir got ew beşek giringê di Sûriya nû de. Lêbelê piştî got şoreşa Sûrî bi alî çekdarî de çû bi destê rejîma Sûrî ew xwepêşandan li bajarê Kurdî û hemû bajarên Sûrî nema û dimîne hêvî ewa got şoreşa azadiyê û rûmetê vegera û di encamê de Sûriyak nû hemû milletê wê bi azadî jiyana xwe berdewam bike. رژیما هوار ملت نماوده به سوریت خواسه سوریت خواسه اف رژیما هوار ملت نماوده به سوریت خواسه سوریت خواسه داخوازا ملتê Kurd li Sûrî wek daxwaza hemû milletê Sûrî azadî û ketina rejîmê ji encamê wan bû. Lêbelê civaka navdewletî û bombotayarên rejîma Esed xwepêşandan li seranserî Sûrî kêm kir û hêvî ewa govega. Kurdên Sûrî û de encama koçberî û nerhetiya rewşawan nema dizanin çawa rojên xwe li welatên penaberî û koçberiyê derbas bikin. Li Hewlêrê û di roja evînê de hejmarek ji Kurdên Sûrî şahiyek li dar xistin gelo ev tê çûwa te yê. Her wiha ev bêdengiyek bû rewşa Kurdên di hundirî Sûriyê de ye lê rewşa xirab bandorê li ser rewşa wan jî dike. Di derbarê vê yekê nûçegehanê me Şerwan Melle Ibrahîm rewşa van Kurdan û ev şahiyê şopand em bi hev re temaşa bikin. Tevî hemû kul û derdan û derbederî û wêraniya di nava welat de xelkên Sûriyê li hemû deverên cîhanê û Kurdên Sûriyê jî di nava welat de û li derve
ناخوازن خودوری کیف و شاهیان بکن به هلکتا ججن اوینه جی کردن سوریه لکردستان عراقی چندین آهنگین جدا لدارخستن لهولێرێ جی gelek konسرت bi vê bonê hatin pêkanîn. Em kêfxweşin bi cejna evînê û kêfxweşin tehrîra Kobanî. Hema yanî kêfxweşiya mezin a Kobanî ye xwe em jî yanî em nabê em birçînin elhemdulillah yanî bes yanî ew êşad hindirî me giyan da heye heya em vegerin welatê xwe. Li aliyê din gelek xelkên me rexnil wêyekê dikin û dibêjin çima gelek yan bi dehê hezaran ji xelkê me derbeder bûne û dukana dana û di heman demê de hinên din jî kêfê dikin. Lê kesên ku kêfê dikin ew jî gotin û hinceta wan heye. Em îro ne wek ahengeke normalin. Em îro ahengekê de serfîraziya Kobanî ye, serfîraziya Şengalê ye, muhafaza Helepçe ye, serbiketina û serbijûriya Pêşmerge ye. û di nav vê de em ketin cejna evînê her em dibêjin yanî evîn li kê derê hebe jiyan li wê derê ye. Heger evîn hebe jiyan heye. Evîn tu nebê jiyan nabe. Li gorî gotina gelek Kurdên Sûriye li Herêma Kurdistanê dibêjin ev heyama 4 sala şer berdewama. Ew naxwazin kêfa dilê xwe de bikujênin da ku di kêfa dijminan li wan neyê. Dijmin ji roja roj dixwest خود دخوازی ولات ما ببه دخوازی چاندا ما ببه کلتوری ما ببه هنر ما ببه ام طبی و تشتکی ولجی بخوازی گو کیف شاهیه دلی ما جی ببه اما ام وینا جوار تاکید کن گو که هر دم و ببین او انسانی که خوش هر دم و شاهیه خود یک بینن و بوی آوایی گلک کس کیف خود کن و هنین دنجی جویه که عاجزن لیکیف و شاهیه کردان لهر دواره که بردوام دمینن تفي جوجل كردين سوريا رخنا لفيك دكن كو أول شولانا ودكامبادنا ودكونادنا وهن اندجي كيف وشاهي عندكن بيكو الغماوار والحالوان ببرسن لكسن جو كيف وشاهي دكن دبيجن أمجي وكوانا كلو درد ما قالكن لدخازن كيف أخو بردوان بكن داكو جيانا وانجي بردوان بمينا شيروان مال إبراهيم أورينت نيوز هولير لا داوية مهرن سرنوشة لی باجاروک شداد یک ردای حسکه هفگرتن نافنتوی بارگاه داعش تو باران دکه او لتلتمر دناف برا شروان یپگه و چتاین داعش ده پفچون آلدار خلیل رولا پیشمرگیان لکوبانی بلند نرخینه و انا کسی دخوازه پروردکرنا خورتین کرد جه امریکا و ترکیه ارتش امریکی دراگهینه کو حتی نها فروکین هفگرتن ناف نتوی 8500 چکدار داعش کشتنه و شاندایا امرالی بری خواهده قندیله بولتنا مال فر بداوی ها تماشوان نیجا زور سپاس